Mayam Kurumzari, the Nibirabas Impact News, Ne, RAJMUHON, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events, Mayam Mutaram Okcheri. Thasigi Tarik Tara Taru having a Sidiki Numini Mamangda, Tanja Numita, Imphal Gi Eriada, Yamamaru Mapamori Bakugi, Imphal Iski, Chingmeirong, Manning Leikai, SINGLUP na, Yamna, Apova Makalgi campaign, Hodoki, campaign Dugi Mabingna, Hugi, Leikai against plastics. Ngasi Hugi Manipur si, Manipurana Hugi, global society se plastic na pick thalaba dugma society amakhonai mo regli koi manipur da su maduga chamana mong da nong gi plastic ki sina bagi chang koi khaw oiro natraga koi plastic ki ising thakna bagi bottle oiro natraga topa mahi manai mayam gi fruit juice mayam gi bottle mayam sina manipur gi kachin koya lerak khulak amadi turen da tasalak pati ngasi loktak pat phau bada koi nambul tureng dagi tarakpa asugum laba koi tumbang amdaba non biodegradable oriba suma plastic ki polam mayam si loktak pat ta phau pairge lere habagi mi paina ba mayam phondon lere cheraga sida ko gi chingmeirong gi ko gi plays haiga dara initiative haiga dara Leikai against plastic free society plastic sumai leita basin adaba society mo ene gudangta lakhot ki ba campaign si impact news na yamna masi yamna puning thogani hai oiba aduga manipur gi tongan tongan Leikai sing da replicate tok taraga di government gi intervention yaw do bataraga su public na Masan initiate toraga ko society asi Leikai khudingma asi plastic free zone plastic free society free Manipur mo work pa ya bagi wakal ndanga si manu hone ki thorom si lakhot chabani adu ngasi gi thorom si da saru gabani kun lengsin directly ba si hairi ba Chingmeirong Manning Leikai SINGLUP ki presence oibiri ba aduga RIMS ki urology ki professors oibiri ba ko oja doctor SINAM RAJENDRO ni ha makta oja RAJENDRO Putran Okcheri welcome to the show appreciate your joining. Also joining us, Manipur University ki Department of Chemistry ki Professor Obiriba Koyoja and RAJMUHON Singh Oja RAJMUHON Putran Okcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Oja questions open on the dum tumjage tu ahan questions kitang specific hoina. Oja RAJENDRO to lagche oja gi Leikai gi SINGLUP sina. Hai. Koi oja no president obiri SINGLUP sigi. Hai re SINGLUp sina karamba wakalon badi almost imagine to bonga me Manipur si plastic ne pick thale Leikai si plastic free zone ho jaba gi wakalon da togyo male. To bata singna hai re ba campaign si ki saruka moina kari togen khan bi ge kari togba hore go zaketang hai bi. Hai je yam nunga je. Koi gi Chingmeirong Manning Leikai sida koi gi ima igi mai maming de saba Sinam samad bi town hoye nam leji. Masai da ise yoga tambiwa nungti gi pung mani makha ayuk ki chache. About 30 students are there. Adira pukhi yama jo koi gi manak tu da leiba. Huji ka chauba community pon ama ko town adira aine lak pasida koi gi plastic disposable oiba bag adira gi water bottle mayam je taudna leiba adira gi ngasa haibi griba iram nala se loina phunjelakpa masai da ahan badadi aina koi mayam puna puna hek lak da plastic asi chakchana ba jana ba yamna nungai ba yamna convenient oibini khaluba adu ngasai gi samna harada koi gi ki town hall sida around 15 occasions in a month takes place, like Mapam Chakova, Mana Hutpa, this and that. Madhu Torokosida in the tune of 200 to 400 michakse. Mashi Charam dies the bottles among kille. Are glass, quick disposable plastic. Sabal loy from Matung, the Husiki Mayam Leho. Husiki bottle mayamse. As I shot him under the Kashu of the Nungaire. Arugangas, I give potion low in under health hither and thither, low in a chakai level. Masina, as I give Kang the Banina in a Tolakpada in Halakpada, Karamna, kind of white shell like a mate Hatumba. Mangon the Madrid Tolaiba, Ozano and Hena Hybrid Zamarna, Madrid Tolaiba, toxic material. Masigo Mama mother cancer, Toleva, asthma, do what I am medical. Even Nupagi, Fambi, Agrigi, Masagi, Hakchank, and Baku erection power is wow. I could down Chalena. Plastic myself, which toxic materials in J. Onjal Lakudako. Respiratory, digestive, so on, cancer, dreaded disease gase. Thon bagi leibasida masi kariguma aina atopa mana ai chanopin doctor gangtok tami gangtok city sida aina moi thin chaluba nong ma aina pot leibada oja keno se plastic ta ina kana tawuk no doctor don't take hana moi hai ko police no phane na okay aduna moi gangtok city se is a plastic free zone adugumba ma uraga gangtok kimina ngamaga why not we government ngai le regadi Bangalore government impose tawren ta jai
madu ngai legri kana roi government ai ji after all mina sem khoi gi initiative tawr sena ai gi Leikai gi now Ramanda na particularly and sugum am interest le jaba cycle ga sin jaba adai petrol gi thabak ka si kya interest le jaba nga am le ai gi now singama adagi nupi macha girl society na koi Leikai dam ga howe ana yauk sangi da moina lak pada ina पैसाजु quite a good sampi moida noi sugum da involved on moi myam sina maira pai bina khoi myam tawraga suddenly hek thing badi revolt torkadam nina yadre na for last 1 month khoi sum tawje aro hujik kano on 16 days pambi hi ngai keno na ado haujare madoira khoina aina tawjari pamjari bije ai kano ngai gi plastic glass gi mahutta khoi gi hana ipai puide sinama khujai ade glass leidra steel gi boro glass ki boro su adu particularly khoi steel gi khoi singlup ki lejewa 400 500 le madu gi potu sin halaga ngai nupi amana mana chamja halagadi mangonda she can jolly well earn around 200 300 my life phangduram ne ba income thu la phangdang income thu phangdure na ko ari nga sai mu disposable do gi involve toroktere na hai reuse tawduram ni na masi go mayam si khalluraga why not I start ina kano kano pesa khara koi singlup te jo ingor gi my own site ki puthoga se kano nupi tara angang pam sa khoi training to ba hojare maduda impact tv su lakpiraga cover to wi bani thank you very much for that yang phajaba khoi gi exemplary oiba dumba tamjaninga oiba campaign ama khangni hairaba campaign si Chingmeirong maning Leikai dagi tholaga Manipur ki tonga tonga Leikai singda mairik pe dagi maijau big scale da tam sandrokpa targadi Manipur se soidana atuba matam gi manung da plastic free society moini adu hauji ko enadi Manipur da yam chauna plastic pollution hai tare plastic ki amot pase pek thale oja even plastic se kaya mam sinari khoi life da plastic yaw da hing da ba ya da ba adi hing ba ya da mong da laksal even paisa pa plastic money hai da ATM debit card se nara paisa loktung nari matang sai sida ina Oza Rajmundal actually soja Oza na kita academically scientific oi mai kai dagi plastic hai basti kari no khoina chumna ke plastic polyethylene am kha pai bdu moi thuri bra plastic hai se ta sena kari woi du no aduga plastic se karam na produce to bage masi ki harmful effects in hoji fawda globally aduga national wide state wide karam situation da le kitang tapiyo mani wigi kano si plastics hai si wigi kareni akhoi monomeric unit ka wi chemistry language hai tari ko yam apik ba molecule mayam sing si punsilaga sagalak ba posak amane ba koi polymeric material hair si kone polymer han polymer hai se aru masi sagabar changi ba masa aduna koina monomer hai hai for example koina plastic polyethylene hai si polyethylene hai ne ba ethylene molecule mayam si punsilaga sagalak ba posak tu ne ba polyethylene ko sin re si armai polystyrene lai polyvinyl chloride lay polyvinyl acetate lay kano hi mayam lay gre koi organic ki adigi moroina koi gi makal kaya ne lay si adi mo masi koi gi thermosetting thermoplastic kai masi makal yam khai do chemistry ro yam changra ni ko samna haribada koi na khangba yaba si polymer haibe se ma plastics haibe si polymer makal amani haine tum lo yare adi hoji prithvi sida ko maruina last decade se 1 decade ahead sidagi yengba matam da ko plastic sinabagi sang se sukai matik yam wangre ko prithvi da leba hogi 7 billion population hoi cross tawre si prithvi population se bo masi average da mi amamam na prithvi gi mi amamam na average logum matam da sinabagi sang se masi nongmada ko sahi amada ko kilo 30 chang sine mi amana hai average ni ko adu chaukhalaba countries like USA gum oitardi moi di miem na sinaba chang kya kilo se marfu ring na marfudra bole per year chahim da 80 to 90 le adu whole Europe se developed country na Europe ki developed country gum like Europe gum kamu si se makhoi sina na sinaba gi chang si charang na koi kg si humpu mi chang sine tawriyo sinaba chang se aduna koi India gi context se yeng da dia koi si koi na plastic mole khole hajer gi ko yeng ba da average da pathok matam da koi yamna sinaba si amorom da khalo de 2 kg gum da ne koi sinai se adu wauda koi gi properly koi na manage to ba hai da bani na problem di he na koi na face tawre mi yamna puthok pa yamna sinaba scientifically sinaba ni na khar phawa akoi na ngasa gi kidang puthok ja ba khar se bajana manage to der bina he na problem thole koi aduna ngasa gi la iba si gi situation ji da sahi tara rongi tungsilak liba chang se masi akoi professor amana ko professor se makoi gi Jen Jalasi Wichena akoi gi University of Leicester gi ka magi akoi gi Department of Geology gi da laiba akoi gi
ꯄꯦꯂꯤꯑꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯅꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯎꯔꯕ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯃꯨ ꯂꯥꯁ ꯆꯍꯤ 10 ꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯗꯀꯣ 1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯣꯟ ꯒꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ 1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ 1 ꯕꯤꯂꯤꯌन ꯇꯣꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯦ ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯆꯦꯛꯈꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ Okay, plastic ꯈꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯄꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤ 10 ꯒꯤ 10 ꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ 3-4 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝ समुद्र की मनुंग चंग्रगने है मखा की समुद्र की लेयर्स देखो पूरा कुपसिन यामना साथीबा कोई कनमा ओरप याबगी अकीबे लेरे है वेरी रिसेंटली हाइबो प्रोफेसर सिना ओय लौथोखरे अन मसी यामना ग्लोबल की येंगबो तारगस मसी यामना सीरियस ओइबा इशू मोरे इंडिया जे हो येंगसेबको 1992 95 96 सिदा कोई भारत की ओइना कोई सिनबगी चांगसे 18.8 टन लाख ओरमे 1995-96 सिगी रेकॉर्ड ता अद हौजी सिना मो 18.8 ओरबा टन लाख से हौजी सी मोर देन 40 टन लाख योरे इंडिया की बना खंगे हेंगलेसी सही खरसिदा अन मसी हेंगपगी चांग सी करी मरम गिनो हाइतादी थादेब चांग पैसा सी याम याम गरे 1992 दा अखोई की लेरमिबा अखोई की प्लास्टिक फैक्ट्री से अराउंड 1200 लेरमी मतमदा थादेब पैसा सिना 2000 crore gumda thadrame plastic ki chang thadribe chang ad hauji si thadribe si lupa da pavatar paisa da pavatar gasa gi 2000 or madna hoi 3000 crore mathak ta chatkhre aduna hoi gi puthokpa gi chang si su factory machine si su ngasa gi 12500 leer masina hauji si 20000 gi mathak ta factory su almost double yamna khale si sina gi chang si masina yam ki adna हौजिंग साइ वजान से पम्बी के प्लास्टिक्स की याम साथी से कइनबो मासे अखोना सोइल थादरोरे सोइल चंग मतम याम इंपोर्टेंट ओबा सोइल फर्टिलिटी पुथोरिबा बैक्टीरिया माइक्रोब सिंग सिदसु इफेक्ट लाक्ता सोइल फर्टिलिटी मांगहले अदना सोइल पोल्यूशन है अदु मसा मसी मै थाबा खतना तबिदा प्लास्टिक सिंगसिना चाइथोगा तुरियल द करिदा लेरक्ता खुलक्ता ताबा मतमदा मसी मोलहन बखतना तना अखोइदा मांगजब से मांगजे कइनो आइता ngसा वजान से पम्बी के कोई ड्रेनेज मयाम सिंग से फ्रीली चेंज के द इसिंग मयाम सिंग प्लास्टिक मयाम पाय थन थिंगा तमें कांग मसा पुखम अखोई यामना मरांग कायले बसुम यामना एदना ngसागी कांग मसा पुपी चांग हेंगलकदरिनी नमथीबा खोतिबा मजि न्यूसेंस मयाम हेंगलकदरिनी अन फ्री फ्लो ऑफ लेत्रबनिना याम प्रॉब्लम से बारबा अदि ngसा अखोइना मै थादो हेंगलसी मै थादो को मतमदा अखोइगी पॉलीविनाइल क्लोराइड को मकांग सिंगसिदी अखोइगी डाइऑक्सिन थोलपु याय हाइबा डाइऑक्सिन सिने बसा वजा हाइबिगो मसिने याम सातेरिसे मसि मकल कया गी लेनासी कैंसर नते अमतनते मयाम ने सि थोलिसी अदि हाइबा सेम क्लोरो पॉलीविनाइल क्लोराइड से हिट तब मई थाब फ्री क्लोरीन पाइथ्रोप याय बजा तो देखो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है से पीवीसी पाइप पीवीसी ने पीवीसी हर जी ने मसे क्लोरीन यावरे इवन ग्लास द इसिंग असाबा हाइजल लगा थकप भाववा जा ओजिकांदे तबिउन हाइरमी हाइरमने मादि अखोइना डिस्पोजेबल द चा पुथोरिद्रा मदुइद्रा हिट सी तरोगा अना अखोइ कनोसी याम ओजा की डॉक्टर की फील्ड को अखोई हान अखोई ई हापसे प्लास्टिक द ई हापा बोतल हापा चाब सिंग सिदगी कम कान समटाइम्स कुइर मतुंग तुमसिलकबदगी मदु अखोई ई काप मतम हक्चांग सोलप याबगी पॉसिबिलिटी लैगा रिसर्च कामुना रिपोर्ट पीरे अरे होई नासा कामुना स्पेस से चप मतमदा एनी प्लास्टिक ने योमद्रे थिंगरे पोट से प्लास्टिक ने योम यादे कुइरगी मसी रिएक्शन थोलप याय अरे ngसा इन पंजगे तोरमिसना पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जांपल फीचर को मैम लेखने लेबुदी और मसे की फ्री क्लोरीन सी थादलोप मतमदा एटमॉस्फेरिक साइकिल से यावरे कोई पृथ्वी से कलिबा ओजोन है ओजोन के लेयर से आर्ट्स अम्ब्रेला है से मसी योप मतमदा मसी मसा की क्लोरीन से ना ओजोन थुगाय ओके ओजोन लेयर अदर ओजोन लेयर थुगाय अदर मतेंग पांगे अदिगे मुक याम सातिरिसना मसे थादोप मतमदा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन थोलप याय अतोतोबा प्लास्टिक यूरिएट कुंबा अदिगे करी मैम लेरे अतो प्लास्टिक्स अदुगुंबा प्लास्टिक नाइट्रोजन जाऊबा प्लास्टिक बेस कामुसिंग सिसु मै थाब मतन नाइट्रिक ऑक्साइड थोय हाइबा नाइट्रिक ऑक्साइड सिसु मतक कागे मतमदा ओजोन थोय बे मतेंग पांगे अदुना कोइ एंडरसन केमिस्ट्री कवे ओके असिगो मयाम म लेरे अदि मो नाकल मदा कोइ नंगसागी
Minamata tragedy harisi Japan gi adugumba plastic kari gi sabu khobo mayam sing thadorpa sewage phataba mayam sing si chen thrakliba sida mercury yaw mercury si yaw sina se nga da sole sa nga da use waya da lum sol padi food chain tholaga miyobi yawna nar po mayam tholopadi gi Minamata tragedy na gi sonai si adune ko Okay. ai adu ke mati yamna sathiba pot mayam yawre Okay, plastic na solid si ko ya koi bagi fiu na son bagat khakta na Natiyab. ko ecology da solid padi Solid. matan change system mo ina Mane, miyo ida mo u-turn laga ko da sumayama solid have ni Mane, mane. maramaduna today is the right date tonight is the right time ko Mane, mane. plastic system na to no to plastic hai bagi khwaide ki phaba no met khwaide ki phaba pungja singa sin oire on that note brand lobje ke break ki matung da khana ga wapu mayam le jeri break ti anthunjar ke impact news booming ta dron lebi After the grand success of previous year exam, Delta Tutorials for CBSE announces Foundation Course 2016. Admission open for Foundation Course, a class starting from 1st April 2016. And also Novodaya and Sainik Special. Special features: provide full printed study materials with probable questions, only 30 students per classrooms. Focus on result-oriented and knowledge-based. Regular test series and mock test. Available van service and hostel for boys and girls. For details, please contact Delta Tutorials office within 10 a.m. to 7 p.m. Kwakatel Airport Road, opposite oil pump. Welcome back. Adon Engbir se Manung Huna a 360-degree analysis of news and events with me RAJENDRO. Manung Huna tangasi khana jarbi ba si haukiba April ke tarik tara truk ngasi digin minini ke mamangda Chingmeirong maning Leikai ki SINGLUP na koi ki wasak ama loraga Leikai sidagi plastic se mahan batai sin ada batai bagi wakalunda campaign am hodo ki ba Leikai against plastic. Hai riba Leikai against plastic se Chingmeirong dagi tholaga atop Leikai sing dasu Sandorpo isino habagi wakal undang si kana ne bagi kui motive se thumjarga kana ne jabani mathangi question si hai riba singlo basi ki presence obi riba ko ki rims ki urology department ki professor obi riba oja rajendra dong lak oja ko ki plastic sing se koi cha thak padagi horaga cha pon masa masu de horaga ko ki ngasi normal sinari pa polam ko dimang ta ya mana 90% plastic na cover to bunga to oire tanja si da mo koin ana yo kuma tam da hospitalize to matam da clinic te chat pa matam da su matam mo na koin thamba hidak charam ba hidak mayam si loina ma plastic na mo yom loi la even hidak kap na ba syringe pa plastic na loi oigre jarak sida hospital da maru oina plastic ki waste mayam thokpani na masi karam mong da hospital da gi su plastic की mismanagement है कदरा plastic की pollution है कदरा मसी control तो कोई यागनी खंबी गया तो पा चाकोट पले बाग सिंह है कदरा स्टेशन है कदरा दी plasma pyrolysis technology PPT से नरगा है रिव plastic सिंह से माहन बगी degrade तो बगी system को ले रहे हैं कोई rems कुंबगे दी jenims कुंबगे दी मसी यामना लापा मंगला रमु ओरी ब्रा करिया भी नहीं होता Anyway, plastic से lighter वेन डॉक्टर का कोई डॉक्टर की दर संगते हाइजर हम गए कोई plastic surgery ने मैं हम ताबी रमनी plastic surgery है ना तो रिबा कोई मणिपुर जी हम फसना function तरवा जे plastic है वो position है नती है जिसका हाइजर हम गए plastic है वो वही से plastic को जाइबा Greek की molding है वो वही हम दगी लाखी बनी मस्जिदा कोई plastic सी नदी वो जी की थंबरी के वो अपम दो याम नदी तेल दी चंग जिधर है अदु वो कोई की साइगे ISIB kari spread to usidi fully sterile hoiba instrument ji adigi syringe kari needle ji sinaba darkar lakpani na namare da radiation torga tharakpa pek asi chu adigi turnover je koi gi kaino na ngamakta bani na anamba maside switch on tawre ado uji koi gi kaino ji hairiba mechanism ak tudi ne dedu pollution control koi gi leibe manipur government gi leibi se moi gi board sina koi gi collect torga lanai hospital on di ton rega mainly di hospital sina torga dum koi gi dispose tori hype tai ko so dispose ne krai to no moi gi incinerator da tore do recycle to bu recycle to hon bu yam yauri and exact in depth yam na kamai to gi khang ge do the two ways of dealing the plastic material. One is recycling. Recycling is one of the best techniques. Hanna sinaba ko. Ar atopa na ngasai gi burning sinaba. Ar burning sidi jana jai ngasai gi
dioxin ga ba open no hen tau ta ba adu mayam si open da khang do mi na ngasai gi collect to lai ba per month lo ri paisa lo rin do adu lai ta ma gi di mai di this there that amount part to je adu na mana maning da pusalaga or ka sorong pan ni khang di tha ba ho ba mana easiest oi ni khang ba adu ka hiding ngasai gi maduna toxic oi hai bi khang dam ni na to bu je do uji uji koi gi kaino control pollution control board ki group sin taraga private farms ina puraga masi incinerator moi thada jani ado yam na mod detail makte ita seng badi aina aidi morobe doctor technical oin le jamina kaino romda adagi administrative di kaya khangjedre ado ngasa haibi du maina ai koi singmerong gi horiba uji ki wakhalon je aina ngasa haijagi ba around 15 to 20 program tauri madra about 200 bottle or glass scenery bise about 3000 gumla in a month madu another 15 Leikai na tawigadi in the tune of 15,000 hen lakh idor me ko adu gi paisa mayam do save tawrani adagi in return ai koina ngasai gi nupi or ani somebody nupa jo mana kusuman pibe phangani adagi koina bazar chatpada ngasai gi ai koina anga ngari koi gi limon khaw gainam lem dai ne adu purga nga ga hapchalaga amu sudu e ba majum tobiba adagi koi gi ahal lamana ibu bo koina koina nga nge puda sai sen du bun tukuna do ising ba koi yum de puraga a tulsi mo ko moya da koi thammerga mayam chak ta ha kan pusalaga ado aidi aduna nga sai gi disposable oi ba pot si sina da koina wakhalon ga tawjari base mayam aidi nga sai bi du maina Leikai mayam na su yobiyo ekta khoidana tawraga oigada una tamnina unite tawna mayam sai bi da isa dagi hobiyo ha man hobiyo ga ai okay isa dagi hobiyo isa yum dagi hobiyo isa ma dagi hobiyo adu targadi Leikai da su tamna sandrokni adu Leikai da sandon gi ha targadi koi oza Rajendro na samaina lobi ru samaina initiative amadi lobi mathok tari ngai le kananumna initiative lo ngai le trai dia supplement to pije ha habi oza ꯋꯥꯖꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯁꯤꯟꯗꯅꯦꯇꯔ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯕꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯁꯤꯅꯦꯇꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯎꯠꯁꯦ ꯎꯠꯁꯨ ꯂꯧꯔꯦꯕ ꯎꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯐꯛ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ग्लूकोज बोतल से ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯅꯗꯔ ꯋꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯥꯔꯤꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯊꯛ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯋꯦꯗꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯅꯦꯇꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯖꯦꯞꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯝꯅ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ alternative way oina sinaba yaungdre ma adu ko plastic se khugi biodegradable oiba plastic khata labra khujum da ja bada degradable oiba haidi manghan mangamba isam samna du manghan gi ba khoi chi sa manghan sumaina tamai to plastic su la enda normally ayama plastic da koina yamna koina tawri si maram kaina chlorofluorocarbon gi CFC problem le si inactive oiba ko oxygen je koi carbon dioxide ki sina pamina kok chupsin mangamba nungsit la re ising la re tum mangamba adu maina oidabati ki chlorofluorocarbon gi problem sole inactive oiba hai chemistry language da atopa pulo ya da smai to plastic si ayama matam da koi tumdaba hai si but inactive oiba ne reaction thok da bai ana dumba inactive oiba reaction thok da ba mayam ma inert oiba mayam male plastic si adubu madu library thole problem mayam si library ki hoiti many scientists si ka field work to mayam le scientists ma prithvi sta and moi to sina
बायोडिग्रेडेबल नेचुरली मसन तम तम डिके तौजगे अखोना मई थादोप की प्रॉब्लम सॉल्व तौरे इंसिनरेटर चंगदरे बायोडिग्रेडेबल पोज हो सारे मयाम मतंग मतंग रिसर्च तौरे होई थोलप होरे मदुरा अखोना करिंगवान इको मार्क थारमबा बायोडिग्रेडेबल ने खंगना ओके प्लास्टिक से इको मार्क थारमगे असम तुमने डिके तौजगे इको फ्रेंडली थाबा याई इको मार्क थाबा याई अदु तारे मोइसी environment friendly ओइरे हैनि मेसी मतुम तुम जगर दो पोने ओके अदिगा मु समटाइम्स अखोगी कनो सिदा अखोगी मसी साब पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का हैरिबा अदिगी पॉलीलैक्टाइड्स का हैरिबा अदिगी पॉलीसैकेराइड्स मकल मयाम सिंगसे मोय सिंगसी नॉर्मली एम मतम प्लास्टिक ओनथोखरगसु मसी तमना तमना बायोडिग्रेडेबल ओइमे या पोने ओके अना वेरी रिसेंटली अखोई तमिलनाडु दा इन नकपदा अखोई इंडिया मनुंग दा को मसीदा अखोगी उमंग्रा से मसीदगी फंगबा स्टार्च सिदगी मोयना सारगा अखोई प्लास्टिक मखल मा सागरे हाइरिबा प्लास्टिक सी अखोगी बायोडिग्रेडेबल ओय अखोई तो कोलोंग का पिरमे अदु मसी याम फबा अमा प्रोडक्ट अमने बको तवदबु हौजी हौजी यामना पुथोकपा ngamdabadagi maman yambanina common people singna toine sinabadi ngamdaba okay maman tangbu ponna biodegradable oire di khange matamge matungi na hoyi aina large scale production poragadi hanegi akoina sathir hair plastic singsi tamna tamna biodegradable plastic mo sinogragadi purpose loi sap tore ai ko प्लास्टिक्स की फबम सुंग चागी अचापोची थो योमची मतम हाइंग तोंग दबो खोतो मयाम से लेन को दा काना बस तुम लेबो तवदो ओनली मागी वेस्ट ना हाइंग इन्वायरमेंट कारक ने मथम मथम लागे ह्यूमन चेन मियर बगी योरपगी अदुगी प्रॉब्लम याम अदुगी इन्वायरमेंट कारक बगी प्रॉब्लम काइनो दा इवन समुद्र दा अकोगी व्हेल गुम्बा nga sina mari khangje dabina plastic sasan gubun da even manipura I think san bawo idi charam gani khali char ga mana ga sai ma digest mana adugi by the time it reaches intestine block torga obstruct torga problem to die ai wajagi hoyi haibe se masi joypur da doctor amana san doctor veterinary doctor amana masi thengna san mabu kankla sibo to chawa salama yam chawa mabu kankla sibo ding mana masi lenkhai ga yengwa sida प्लास्टिक से केजी निफू केजी निफू की क्लासिक से तुम छुप तुम बोलते हैं मुझे अरे पैर ले जाने मधु हने क्यों कोई दबदा अदो वेटरनरी डॉक्टर ने मते खाइदो गाना प्लास्टिक वजह है बिसे डॉक्टर है बिसे वेल अकोई से ओरंग दो यारंग दो ने ओके प्लास्टिक चाइब तकी सास it is not digestible होय दबनी ना whatever enzyme body na produce toriba अखोगी pancreas की enzyme oro acid hydrochloric oro masina it cannot ngasai biodegradable oi da haiba biodegradable the natural process koi bacteria ni khangde enzyme ni khangde tumbudu adune tumangam dabni na hairi plastic ki problem singsi yari makai ko ye sati ki chakcha hejana bu ero busu picnic po ero busu function po ero busu yani reduce toroga hana gi lejer me colic mayam se sina targati ho chamad budi matam khara sangani khud khara solani khara mot budi adu indirectly me amadi job phangdori bani thabak phangdori bani adu aroi bono ja usata khajering se ko ye campaign ho to ko misida lekai gi miyam da haitare ne ko volunteer miyam sina ko chi ge khaw ga su sa ba sum thena jaki masi chi ge khaw gi concept se kari no ko gi प्लास्टिक की पोली बैग खाउसे ngasai प्लास्टिक ने सिने दो ngasai pork no सिने नमिना सब्स्टिट्यूट अम लेत्रगदी यादबनिना आइखोइना प्लास्टिक के महूट सिनना वाइना कोइना बैग से कोइ आइखोइना गाव ने खाउ से खाउ आतनेबा खबर से खोम लामी अरगा संतिजे तोरगा मोइ सारमी अरो एक्सपर्ट अनि कौजरगा अरे एट द सेम टाइम आइखोइ के डाउन टू खरा छु इकोनॉमिकली बैकवर्ड होइबा मिसिंग तो कोइना कनो चले लेकाइ दुदा माइकल लाउदना याउबिनिंग थोकपिरो हैना अरे मोइ थोलागा मोइ एनरोल तौरगा आइखोइ हौजबनी अरे नमाइन तौदना मोइदा कोइना some economy जो वही खर economy फरदी वखन नुंगाइरे ने economy चरा हेलगा थबक तोगे अपोंटे बका या नुंगाइ जो हाइरी पा प्लास्टिक पु नो टू प्लास्टिक पु लोशन बगी कोई लेकाई अगेंस्ट प्लास्टिक की कोई कैंपेन असिना खोंथांग असिना चुमनगी प्लास्टिक पु लोशन बखतना तना प्लास्टिक की सब्स्टिट्यूट अमो इगद्रिबा चीगी ओरबसु फीगी ओरबसु खाव सानु के दमकता मफम मसे यामना चावबा एंटरप्रेन्योरशिप की एरिया मदि लेरे मसिंग यामलबा मणिपुर की मियाम थबक फंगनबा याबा एरिया में लेरे हैबसी ngasi wari wata is dikhar मखै खंजबा गमले रग मसी की प्रोग्राम से भी यंगबिरिबा मणिपुर की एंटरप्रेन्योरशिप की वाखलेबा नहा अमदि हल मयाम दा
khoi che khau sa gi khau sa gi ha bi wa khon thor pusu soidna ugani ha bi thaja amgal na ngasi gi manu hune thamsi matang faida lusin jarage to ngasi gi thamsi da wazara jendra amadi wazara rajmohan leng birta thor pusu mapung pham gi damakta wazari bu thaga phongdok cheri appreciate your joining Thank you. masini ngasi gi manu hune gi tharong ngasi gi edison se karam to bi ge khoi kan vir pya gani khoi mail id de impacttv@gmail.com natraga khoi gi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pya gani. With that, this is NONGTHOMBAM signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.